Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Bulan puasa adeba bulan penuh rahmat. Bulan puasa adeba bulan penuh ampunan. Buku Arif Aziz, Tuai and Ulbong, semua baik kecek, maga umat Islam. Selamat menjalankan ibadah puasa 1441 Hijriah. Semoga itu putus selalu nak dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.